Mala gat kot che yelar male en ni morun Rebecca jaman ko bana rwanyu kot bana ka ban nyakel yen same galaj bo kot ko je kon yo changa yo kwata tena ngad je we che yo kwata yen tena ka ba kona ni yo ba kan indi beta wala to kon ka lesson 7 ka our Sabbath school lesson lesson 7 cha ta inde cha gor ko tuglung lini cha gor ultimate loyalty worship in a war zone ka tung nuara cha wo top keliu karo indeed pal rei rule mite kor so ku kona ngajo ne ngot kon ko Joshua nanga gadis rarar Moses manwi Moses ilo liu chela wakama Joshua la wo shop ka ja lesson 7 me focus te ka takot ante rei nat ke je ngen chago ultimate loyalty worship in a war zone law kan me chi ke Jordan chi kana ngok kane dita kor but men dini jeni kan pal kan kana pal ten chu kot kalat ke ten chu kodalat ke e bialat kan ka pal tagare kor ngot ka ba o pal kan kodre kor bana pal ken meta ko long ta ko goy ta ko palaka ta ko la ko ni chu korso gune wada pinga same ko kan nyam la ne jiliap ko yobo chi yom ne chine le ni shop ko shang me ko bane rwani ko bane ganyak wadin telemita kwi rwani ko telemita kwi maru jen maran shum rwani ko ka rwani taka bela lyak kana goy ko chin kam gwada me ke chin kam opportunity ne me ko rwani ko bagalat ko tin beti ki yirmin gwawo be waraida ko rwani jen chi rwani ngan rwani jin gareida bawa reta bala to kwadin jang ja ga rwani taka ko man dini jen kanai wo bene to go dorar bene ja long the be goy the be teje ti dia shodu gat ko yongwar amen gwaju kot taloj midit rwani kot chumka talam par ke shum bane memory text bane jak ka Matthew choka bakel bas janang jogu de jok bas ngai kone long shianga katung nini chagor but seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added to you ajana ko algor shiang kwara kot kenyam ajani wiyeno gor shiang kot kenyam kwara kana shiang goyro wiyeno gor kenyam ba tidia letini ba ka madye kot goro bo kon gor kenyam ko modu kon go kot chu kon tidia chu kon go jek shere men chi shere ke por waje shelaro ne kot mi che kon kam gade a che kon kam gade ngude paka che kon kam tidia ka gade kelo ngude pin kon ran mi che kam gade ngude pin de ji pin piu de ji pin kwan de ji pin chieng de ji pin kor no ko chi kam ndini yana long chi kam en import na itaka de gat chi dini yo ko je dini gat ko to kon kam gade mi che kon kam gade do bo kon kam tidial ke jekke so jene kon guru chiang kwaro kot kanyam kana goide biti dial ba ka jomadia ka ka jan Thursday to kontina wala roje ke katung ni cha gor longing for his presence
ala gor anta kude chere longing for his presence ala chermi go loy dan wo da kodda ta gaga dan ci kono ngaj ka gade swel ana gwa mi ci chuptin la kan keme ko sa kana yetti ba tabernacle centurion bi kan yetti ala wo mark wona ne kut te radian ki te among them te radian jele keke shawo me shi ke jat me shi ke wukuj ni shawo ci ko ti kana pal shi ke keme ko ti kana yapin ko bu ko bu kana pal century ci kana yapin ko bu ko ba shang radian kot ba shangray gana Israel kot ba shangray dan ko kot mutele jare dan den ngude tuogo ikon ngajo kore ter kana kwar kot ajana ka mon instruction biko jo ya nyenye kajan ku ko jabi kana defeat lo do kot makan kana pal ka kan kana lap radian kan kana moy ke dual radian ke kan kana moy ko gwa guyen da kan kor da kana long chicken kor chicken da long lo do jina wala mi jiran rashiyan do rai ta ka do te kor do want ter kon ke kon jeng ni chawa chenga chata daga lon mi pal kon wang dan pin goa ka jen chiang to continental let kon jeng ni chaka lenta chi ko jojo long mi chi loy do da wete da mete ko mi jeng mo bo ala wo chi loy de tet ka ta loy dan goro loy dan bi jek ko mi cheta reidu a cheta reidu cheta rei pa ladu akan ya lam nyam gurun wang kan ya lam nyam tiang kan ya lam nyam shangda lodo en koron ko cheta na tere bi longi she bulong ajen sa ga de suwa ina gwa mi go chopten agan kema ko da kana pot because pot ko God has to be among them alo ko bat derian bat radian biga shankelo ko chawa ka ijen bok ka jen bok jasho chawa central tiem kien sharan dini jen rei bok jasho me chawa wona ne bu kot bat radian chawa God present in the middle of his people alo kot but der neneke chere pi de long jasho ka ajanan kagni jana long rei bogde ala okot batare neneke de ma chala ro kot mi chire rei ganis wel chicken bab dine daro chicken da long chicken red sea chicken da long ngok chicken Jordan River chicken da long ngok chicken Canaanite kie Amorite kie dori ken go jak chicken ga da long pot de ga joj lakin kan kot kan parwe chicken kot chicken la niam dien ajen ku kala logo ko ne bige mon te kon bukan kana kajen ku kala mo ka blessing reshiya ngadian kire jallien God Israel mi che kon jawa war ti chung ni ken kan gandak be ni kan gandak ko chukot ko bless chukot ko pos so ano ba kot ba pal eken ajanam niam ajan kan gwa niam reshiya ngadian chere mi che kono go keken ninti chuo ano wo mi chi ga yer mi kan ngone shi ja sho ngulen chi generation e wada bre doar me kan shwel me kan mut kot kana la pondien chelat ko generation e boko e jibene kan dia taga shwel but chi go liu dara generation e wada
kana shwel ka shwel ngut mi ju ko ngun ala wona ne ngut kam dien kana ga de shwel me shi ga yer che ngok ke nga ju wona ne balu ko te che lan moses baka kap shwe kan dia shwe ka shwel nyu de no wona ne lu ko baka kap che ka ba banjok ko tene jen niam re jalien re ke te dia ci kono jo ngaj bala su go meshi akan meshe duar ko man dien ka jen bok joshua ka joshua won ni ray ko ke je jodi che je ngodo tini te ka mo so guru ke jon chule nya chule sham ko chule chuoch je no guru ke mu ko gor mata ke je ke lodo men important ray bok joshua ogo bo mut ko bo gor ko me ken akan me ken ngot ken gor chu mut wok jaga de sol jaga jojo ntama che gor bo mut ko te cha ban moses te chu ko da la re guru ka bo gor jaga de sol jaga shol ko goro chu mut ko te go butul so ko kono wala che me chita itela gor longing for his presence ko ta da ko kon kel gwa mi chingi jiran ka ngi je wona ne te ye ko tere do ke ta ko te gagado gwa a jallo ga katingon medan ga diswel lakan ag ten commandment te kitin kana let kem ba tabernacle balel ko la jon sanctuary dien ko kala palten ko kot bala be pin la be la ja nan ko wi ngata ko ban grey poir ala ko tek ka kel ba den teme a tabernacle me jesus me liuni ja to kan te dial to ni cha kala lat ko jesus jendel lela nake mela kam ko so cha kon ko te jo ne da ko na ngaji yo ko te reida chemela te reganiswel ko batereidan ko an tabernacle bata ka tabernacle mi te nial te kon ke heavenly tabernacle man ku jisele te tintamenta ke holy place ke most holy place ko tabernacle te pinyini ke sanctuary me te pingwa me no da na ta yete nial me jesus me ben che tok antama tabernacle te nial cha wakon bana focus kia bana charan bana loika ka sanctuary dung nial an ku jisele te tinata our eyes but the heavenly sanctuary and look forward in faith to the time when God one again will dwell among us. Yani shere go lib kono gwadu koran baban shangre dan shemela shanga regan Israel physically alo bu kono nga jona ma essential dun ko tin yes second go holy spirit redan alo ko shangre dan ko holy spirit but the time baban wow jesus will ndok and century dun ko baban pin jaman ci agor ka revelation jana ko batare dan jerusalem mi wajo kapin waranu ko batatin ka banta ka jaker bu kono gaad ke ka ba qudan ka bu kono pal woni tel shangdar ka tel war tel mot ta wata la light mi gorka chawo ko ajana light dan ke jala nuran ke jala boy dan tel ram goro de miss go to go why to go to jaban kon no jaban kon john ke describe in jerusalem ngwa be jaka revelation 21 alo mu woban mu ko dan be ban chang leidan be chang daran lodo korona na bu mu garwain to tane
to kon liba ko kwaran da George anytime cha wo ban shiga shwar ta ran ban da ngach ta gina do mission kon mi toy kon shegne la wo jise de ban anytime ko wo ban anytime ba kon jegre kwara de ka ba kon chol ala wo bu kon gaat ke agar want to go be share ke yente ni and who lesson on Thursday share mi ara ma jël loy de ko da ko da tarayde ke da ko da taraydan share mi jirantim when you longing share ram shitim tiem ko da ko da taraydan chana pal ko mi kon gaat ko bu kon tim no leave kone jallo aj ki ka tallo aj wo da banda shingredan yo ko taraydan chwana je tur joraydan chana je mo ko gwat ko chana pal chana chengto ko chana kalat reshianga dan ko koran wo ban mo kon jagrayda gwa ba shon wana bu kwaro kot ba ko pot ngene roran ke kwer wayni ke ko nugo wayni ke misiro ngech ko mongo kot ko ni bible ko ni sabbath school lajin close ko kot kala shom no wayni ko la ka jeki ala kana shom mala wo la te gwam si agoro de yepal mi ji kwen mi shetu la goro bu kwen ko gar wayni shom wayni lem goro ko dan kon nok loy dan kelo anu ko ro kot ko potye no ko re jogo ni shukuru so wadin argita lach ko jin ko mo gat ke jin ko mi kine banti dial to go ne yemen chela kono gor nga kenem beti dial baga madje wadin nane to loy ko talma daka ne wadin ti dial yi kam ne ko mi chine kam Jesus mu de pen ga jam talma de pen chine kam ti dial ke Jesus ke wadin ti ko we are longing here tene ke tiem wadin ko de changreda wadin langaji ko longnei ko bine lebida wonko bigo focus ka heaven century ray luwado madanial ko Jerusalem en bakapin wadin kam kene bana jang ni jabane close ko je bideno ngi ker wine ko bine mo ko ji wadin bi jeg gal tayda bigo torar ker wine ko bine lak ne boy pa wadin ko mi yo ban tel mi jeng mi jagreda wadin mi ban bine shol bine lar jan kwara me limne ya ka bine wo ne mat ko jikel ka bine lore poare yemen shelar ni di tek mo ni di lu tenji ta niere ido wadin ende albo rejej kan lore poare ka bi ko hallelujah jan kwara me limne ya baba wadin we are longing ka jan shanga mo jet loida ka jet loida ko shanga mo wadin ne tizen long da be go be tana ka ne ker yom nei ti dial ke nyin ko shudu gat yen gwara amen